Dobar dan i dobrodošli u novi video. Gledate kanal Fragrance Trip, moje ime je Pavle i danas, kao što možete zaključiti u naslovu, pričat ćemo o jednom parfemu i taj parfem će biti Pure Malt od Muglera. Bez daljeg odugovlačenja idemo na video. I kao što rekao, danas ćemo pričati o jednom parfemu, a to je Pure Malt od kuće Thierry Mugler ili kako se danas zove samo Mugler. Što se tiče prezentacije, po meni jako lepa boca, mnogi ljudi kažu da je kičasta, ja to ne vidim, po meni izgleda sjajno, odlično se uklapa u kolekciju, odlično izgleda na polici. Ova čuvena Muglerova zvezdica kao u originalnom imenu čiji je ovaj parfem flanker. Što se tiče sprejera, nije najbolji, ima jako boljih, malo poboljšan u odnosu na ostale parfeme iz ove linije. Evo, pokazat ću vam sada, potrošit ću jedan sprej. Sasvim solidno izbacuje tečnost. Sada da pređemo na miris i note ovog parfema. Što se tiče mirisa ovog parfema, navedene zvanične note su voće, bergamot, naranđa. U sredini slad, od kog se inače pravi viski, kao što mnogi od vas već znaju. Pačuli, kafa, kebar, viski, vanila, amber i mošus. Znači, kako ovaj parfem miriše, kao što mu samo ime kaže Pure Malt, glavna nota jeste taj slad ili ti viski. U otvaranju osjećaju se te voćne note, dosta više nego naranđa i bergamot, baš nisam uspio da osjetim ovde. Kasnije u dry downu jako sličan kao originalni Muglerov Amen. Viski je, kao što rekoh, glavna nota ovog parfema, jako istaknuta, osjeća se tokom celo dužine trajanja od otvaranja do kasnog dry downa, osjeća se viski u ovom parfemu. Ne tako realističan, dosta zasleđen, nije kao da otvorite bocu viskija i da pomirišete ili kao da ste se polili Jack Danielsom po glavi. Dosta drugačiji miris, dosta lepši, dosta prijatniji. Topao sve preporuke što se meni tiče, jedan od najlepših i najunikatnijih dizajnerskih mirisa trenutno. Lagano bi mogao da prođe kao dosta skuplji Kilian. Mnogi kažu da podsjeća na Kilianov Straight to Heaven, s tim što ovaj parfem ima dosta bolje performanse, kvalitet naravno nije na istom nivou kao Kilian, ali ako se uzme u obzir da ovaj parfem košta barem 10 puta manje, što se mene tiče, dosta bolji odabir od pomenutog skupljeg parfema. Inače, što se tiče performansi, na meni odlično, trajanje od 10 do 12 sati, projekcija u početku ogromna, kasnije nešto slabija, približi su kožu. Što se tiče godišnjih doba i vremena, najbolji u jesen, zimu, možda neko rano proleće, ok mi skroz i za neke hladnije prolećne dane, pa čak i leti noću. Najbolja situacija može se nositi i formalno i ovako na trenerku, skroz ok što se toga tiče. Samo bih vam rekao, ukoliko ovaj parfem nosite u proleće, u leto, isključivo noću i isključivo u izlaske gde će biti dima, alkohola, gužve. Kao što rekoh, to je verovatno najbolja situacija za nošenje ovog parfema, s obzirom da mu je glavna nota viski. U klubovima, kafićima i onako sve miriše na alkohol, odlično ćete se uklopiti, vi ćete mirisati najbolje od svih, to mogu da vam garantujem, čak i od onih koji već imaju parfem kao što je Million, Savage, Eros, Invictus, šta je već popularno po klubovima. Ovaj parfem po meni miriše 10 puta bolje od svih njih i mnogo je unikatniji, prema tome Mugler Pure Malt, bacite pogled ukoliko volite dalje. Pošto znam da mnogi od vas interesuje
Što se tiče komplimenata, ovaj parfum će ih definitivno izvlačiti. Jako dopadljiv, jako lep miris, samo vodite računa koliko prskate, veoma je jak, veoma potentan i vodite računa u kojim prilikama ga stavljate. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ukoliko vam se dopalo ono što ste vidjeli, lupite like, lupite subscribe. Ostavite u komentarima predlog za sljedeći video, da li želite da to bude neka recenzija, neka lista ili šta već. To bi bilo to za danas. Pozdrav!